Awe bae saban hari bakal diri dewe ke pelit banget kata gue. Lalu narsi lalu jadi ngatain gue meri kata gue ya. Kata gue lu mah kagak tahu kepuyangannya gue. Lalu gue mah kagak mau kayak lu. Ujung-ujungnya pakai emas kayak apa branded. Ya, ujung-ujung mah sama baik paling nagih. Kata gue mendingan gue mah meri gue kagak nyusahin orang. Kata gue lah lu no. Orang apa pada nyamperin ke lu. Belum laki lu ngomel baik. Lagi lu kalau nginjam duitnya Narsi bilang, kata gue gitu, bilang sama laki lu, jangan segala nginjam duit bakal ini lagi laki kita gantiin. Giliran gak laki lu THR-nya dibelakangin, gaji dibelakangin. Lah lu kepuyengan. Ya, nah dan ditagih mau kan lu megalak kalau ditagih. Nyautinnya bisaan lu, kata gue gitu. Lalu gue cuma ngomong meri doang, kalau jadi panjang sih kata dia gitu ya. Kata gue, bisa lu segala ngatain gue meri, lu mah kagak tahu-taunya hidup gue. Gue gituin. Diem ge, gue mah ngajak meri ge bagiin gue mah. Ntar ujung-ujungnya daripada gue loyar be lu ngeliat gue nginjem duit kan masih racik gitu. Oh iya lu gara-gara lu doh orang nyangkain be gue yang nginjem duit ke lu, kata dia gitu. Kata gue lah, lu ngerasa kagak nginjem duit sama gue? Pernah gue nginjem sama lu, kata dia gitu ya. Ya udah, kata gue. Tapi kan gue bukan ngomongin lu, kata gue. Narsi gue mah nih sama lu, gue mah kalau emang pengen gue megang duit gue bagi, kata gue gitu. Ya sama lu kan sama gue sukanan ngebagi lo nasi bae dia sama kita sama. Sukanan apa be dibagi-bagiin, dia punya apa nih dibagi sama saudaranya, dibagi sama kita. Agak pelit bocahnya mah gitu. Terus kemarin cerita sama gue, Cik, masa gue kesel banget, ngapa? Gue beli gamis di online ya, masa gambar sama yang datang beda, katanya pas datang warnanya apa gelap banget Cik, pas di yang dia jualin mah terang banget, kata dia gitu. Kata gue lah, lu beli berapa duit? 100 berapa gitu. Lah iya tuh gamis zaman sekarang 100 ribuan, lu pengen yang cakep gue gitu nih ya. Kata gue, ilah emas gak perembel lu, beli gamis cepet, kata gue gitu. Kata dia, lah gue ngeliat gambarnya cakep, gue mah kalau cakep kagak ngeliat merek Cik, katanya gitu. Kagak beren-beren, kata dia gitu. Gue yang penting cakep, nyaman, cocok sama gue gitu. Emang ongkol gue mah pakai baju apa gitu emang cakep bae, orang nyangka baju mahal bae, kata dia gitu. Kata Nia Madani gitu katanya, kagak ngapa-ngapa murah, yang penting mah kita perawatan. Kata gue, perawatan dari mana lu digaruk ngebul perawatan, kata gue gitu ini ya. Terus saya lu mah kagak tahu-taunya saking care gue mahal banget, kata gue. Iya gue percaya Narsi. Kata gue cuman nih ya, lu pikir-pikir, ono laki lu ge naranya ge bakal besok lebaran ya dia ke rumah ke mertua lu, kata gue, ke rumah emak lu butuh duit banyak ya, lu jangan nyariin bae gamis, kata gue gitu. Lah udah pada gue cekot-cekotin, kata dia. Kata gue, iya lu mah begitu baik kagak mikirin laki, gue gituin gue.